mu gitondo cy'itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 ni umunsi wa nkindi mu kirere cy'Niamey muri Niger. Izuba ryarashe nk'ibisanzwe, abaturage baramukira mu mirimo yabo bisanzwe, ariko nta muntu n'umwe utari mu nzego nkuru za gisirikare wari uzi umugambi uri utegurwa. Yewe na president ubwe Mohamed Bazoum ntiyamenye ikijya mbere, ahubwo yakomeje kuryama yitegura akazi ko kwa gatatu. Mu gitondo kare cy'itariki 26 z'ukwezi haramutse imyigaragambyo isanzwe. Inyuma yayo hariho hishe ikintu cyagomba guturika byanga bikunze. Irihirwa ry'ubutegetsi ryatutumbye ubwo igisirikare cyumvaga ibyifuzo by'abaturage bataka ubukene bukabije kandi igihugu cyabo kiri mu bikungahaye ku isi ku mutungo wa uranium, uko kiza ku mwanya wa karindwi mu mfite nyinshi ku isi, bakaba tumva uburyo babayeho nk'abacakara. Nyamara igihugu cyabo gikungahaye ku mutungo kamere. Ubufaransa busanzwe aribwo bwungukira cyane kuri uranium ya Niger, aho bivugwa ko amashanyarazi Ubufaransa busanzwe bukoresha buyakomora kuri uranium yo muri Niger. Nko muri Niger hose abaturage bafite umuriro w'amashanyarazi bangana na 18%, ndetse abenshi mu batuye kiriya gihugu babayeho mu bukene bukabije. N'ibyateye uburakari abaturage benshi muri iki gihugu, ndetse bamwe bigabiza imihanda bajya mu myigaragambyo. Ubwo Perezida Bazoum yiteguraga kujya ku kazi, itsinda rito ry'abasirikare bashinzwe kurinda umutekano we bifite ibitambaro mu maso binjiwe mu rugo bamenyesha ko atagira aho agomba kujya. Hashize akanya gato General Omar Chiani yarinjiye amumenyesha ko asabwa kuguma.